Kubor Kapatisi TV. Wincharge ka office jong ka Animal Husbandry and Veterinary Penusla CNRD Block. Ula ujor sigi pulit bahakalai tarik urisau arjar afsan hakapor khat arstang ay menstep. Kirunar kilarong tu khandai tali ki masi na SPCA kabadon hawa Mauria. Nrai khamadin kilalap biang artali ki masi na jan ngategi jaka. Hakaway pat ka khubor hakalai tarik urisau arjar afsan hakapor san stang menstep. Kawai ke kali kabadon yu registration number ML North South C nriu khandai sau kalapet krat nang jaka talasi ki pulit kabadon hamor keneng bypass. Ki pulit kila thong ye kate kali bat kila lap bu nonya ula pet krat badu I ye kali hathang salai bat hapo kani kali dan saungut kinong Bangladesh ki bratip kerteng kum yaning sheikh bat ka mabla sheikh rengkat bat arngut ki khna sinrang ki bdang red kerta sah kawai beng ka khubor hakalai tarik urisau arjar afsan hakapor nreu duna sipawa janmin ki pulit kliyo bat ya laingut ki briu ki bratip kerteng kum kalsang mompa ubak ki jukhasin kum botadai Uriki patau bat jeris im layo bat yakin nalama bila block 4 bat nakini layo kurup 10.1 gram ukanja drug plus suba bola bandai u heroin layo kurup kawai ke senduk saban bat nriu tali ki tendong rit nakamet jong kalsang memfa bat jeris im kini kilongkat kum ki khubor baki pulit kla pelaj pajba ka website jongki. Pin riu squat ya các tiên là dòng pin đâm cam ya cả ba căn kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai căn rồi căn pa balai phi on gate habangi don la ka jong ka kan tiên khasi khardok lani phalor pli lani khang ya ka tu ka phalor ni chu ya ong Saka weipan, kakten kasi kam juong banya kiw yaw up, hinrangi kiw yaw tip. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da Kapatisi TV, nakabenta ka jingmantoy upat ba.